Chuchu mai ola sa pangimana mai le toena se upu fia fa ala moatu aia oe loa dia o fea la utupua nei tali esia tomorrow lo famo oe le ai se fa anu ai le ma ute mane la upana Siva maya ole tau sala ai ai ole ale oni tama e ole te ne ya tapa tapa e mase sei folo la dola ava Siva maya ole tau sala ai ai ole ale oni tama e ole te ne ya tapa tapa se sei folo la dola ava e mana ia telefo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu fa amalo mo fa ale fo mo ai ole fo e mana ia telefo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu fa amalo mo fa ale fo mo ai Ye to fa talo va to le pa ia man manu tatu watu no ile ne yasolulu e fa malulu watu ona o motusia I fo yo tatu fa salalonga ia ona o nisi lava o tulanga le maalofia ile o nanga le tatu Blue TV masalo ia ona o afianga o malavo le fa ma yo level 4 ai le afaina manatu ia ole afa pena ona fa moleina ia la usile mai ele ngata ile o la fa fonga anga I se tamo fainga le tatu au nanga le Pacific Health talanoa ile ne yasolulu ole asolua se fululima au kuso lua fe lua se fumaltasi o le tam faya tu lava tatu por kalame ia e sota ia tu le sunga le imalu le malo ia tu manuvao siki asu ia pe mo mai sona vanoa ona o tamalo ai fai lava sipisi na matala noa na nei le tai au mal sunga ia tu manuvao o lo fa pena ona sia tu ia ai le tu malo le tu kau io ile nano fuanga e asia tu fo inisio fale o lo fa pena ona solia lava tu la fono ilalo le vai nga fa sama va covid is fruiva le ala lo mata itu le lo ofisa o leo ia le tulanga le na ai a fai ele mo mai se vano le sunga ia tu mun va ele a faina o le a epolomisia tu lava le tato por kalami a mau se vano le sunga ia tu mun va ele a sota au ia pole aso fa really ia ona fa pena le ona au mai ia ilungo le tato por kalami e fa tala noa taluai ona e ele tulanga polo le tatu por kalame le telo la fonga fa ilonga lanu mal fa ilonga tangata all these racist negative comments directed to our people and our community ona oleo te puna e ia fa ma ir covid is fruiva I to tono South Auckland e ele fa moe e fia fsiringia le tatu por kalame le songa ia tu manu vau pe ia se malu si anga o se tula fono ia maleo e fa pena ona fai ia ne moli anga I tangata lo fai ia nei fainga fa le alofa manei to ina fa upunga le tautama le I fa pea ia ile silsila man fa fonga ngal tatu watu no o le nei watu stu silima mai ia le to telo tangata Pasifika ia esa silsila ne po ina tangata le sama fu mai ia le ngel to sao mai fa mai tonu mana tua ole tama la vale limes fu to sanga mai Devonport in offshore o ia le sa
fa mau tino mai le matanga luenga le soifo maloloina o ia lava na mua mau le fa mai ia ai le fa pela o tu silima ia le tatou porkalame ai e fa no noa ona pe o lai mai ia fana ia ma fanga ale media e Trans-Pacifica ai le fisiringia na vai e stasifonga leo o ilato ia le tangata le lima sfulto sanga le e sa mai te vimpo ia ai le faina o le a fisili le songa ia siki ai o le atasin dato malolonga ia ona foi mai le atonu e mau stato sia noa tato te fatale no ai le songa ia tu manu vau pa mai el tato fainga malolonga nei I'll be right back. Okay. Well, Mano sei foso. Mano. My apologies, so we move at like go so lele. So mani ai nga so. Mano, oi, ya talu olewa ka we lu. Siva maya ole tau sala ai ole ni tama e ole te ne ya tapa e mase sei follow la nula ama Siva maya ole tau sala tu la leso fatal fatu samo la fa anga di tu la ni ole wa uli fo fa man watu no fa visfa spesi de nei aso io fa fisico le tiki mai ai fa tai le tua o lo mo lo le se fu la le ia e fu il malo si a lo so fa pena for night tu ia tatu tau mai malo pa vetai tele lava tu manu vau ia mana tu fo yo lo mo lunga le ino le masina i lo so i fua ia tau tu mo so tatu watu nu o le sa so ta ia tatu por kalame tu manu vau o le te o le tu i fe fo i Franklin i o vai ngale puke ko i to ka en fo yo na mai sina fam talanga tu sai mananga wenga sa e ngai mane ia so fa tai Lorenzo mole si fia tatu tu ole tulanga lo matu i te min nei matu lava ia i la tu yo lo va ia le Pacifica o la u mata fa yo va u va ia le tu malo au kilani e tai le te min nei o le tatu lockdown no ia o leo ma fai o na matu se wa ia o matu grupo lo ia e na o le to ono i matu ai matu te kavaina mai ia o Franklin o Bombay se yo o lava i le vainga fo le to mai ro po fanga po le vainga na o nei le temin tata no ai na le la te mo sola sa ma fe mala como se ta se o solo se ala foi a force ta se puxe pelo mano o le manga wenga o le maole a sia ni si o vainga o lo fai ai ia tui o lo fai ai ia test fo ia o tata mo tunu o fale o loa mai la to sa e o falo do ile tau talaina o le si va inga o le vai o no fanga o lo ia ile to telo tato tu mo se fio tato tu o puke ko e lava ia ma tu ka uma va inga ia e fai fo si to telo tata Pacifico lo ia o le ma wala nga lu sa fe ne ya so sa ma o ma te va ia ni si o va inga le tato tangata ele ngata ina va ai po ia ni so ringa tu la fo ia ai ofo fo ipe e ofo atu se so sani mo tato no bio vainga na ia o lele uma laso ia o le visual mato vainga no sure timing nei ia ai o manga lunga na lo foi timing nei mo sit fi tato no va fai tu manu vau o le asa o sila msa tilo le fanga solonga o le tulanga le i no fuanga i lo fai tu pui masiaki o ia ni vesinga po la lava o lo fa pena o manuia ia le ngasolo atu le atu no Paule si vaenga le tira na mato mai tau wina i le vai aso na si invatu nei se o mai nei o lo iai pel vaenga le lava lo sa tatu tino i stal fata tai iai se tasi o no fuanga
tau wale si ka vale o lo whaatali ta vale pe usfulu ele lai. Tau wa ta vale lea a kipi mai ka vale ngā o so iluma. Ia na fio solo i si whafuri le uwhei i eima pala vale. Pe la nga e nga lea whafta i sa i eima tau te mile. Na whātou mina leo ta vale ia. Ele le ia whaanga solo mai whaanga solo sa o tātou ta vale o lo iai. O le si vai ngā lo mai tau wina na mātou tala noa e nisi o la tau o halofo tātou tunu o la tau o whaia tātou test. O lo iai pēr le tātou tunu o vai ngā fo le manga o mai loa whai lo tui taimi le ai mantua. O lo iai fuanga ma vai ngā umona whaatati tia so o lava se vai ngā lo iai. Tala whaatai tai i se tasi o whale mai i puke koe. E na o i la tau lava o lo iai te tono le lisi al fo mai lea po o le stala al fo mai lea. E ma whai ona whaia o lātou siaki fo ia po lātou testi i. Ai peita, o e nisi o whale whiawhia o whape o riu e se whole po o tuli e se e aile ai. O le manunga fo i o lea fo i vaenga. Ina ia mauti nolo i ai umatangata i lalo lato le stala ua whatine no lato i tui. O le si vaenga whamanu mo le Samoa. E leo se vaenga fo i le se ona whaalo ti te le e tato la au o le si vaenga ne lo i te. O ni se la tau ho lele ia me se la ngana i tato i wha maoli la rongo i so me pe ia o le whakala kuwa ta o maua mau pēr tō vai sa mo sa ia ai o lau tira la so nei Lorenzo ai i le aso lulu lo vai aso se vai atu nei se ia o mai ana nei o nei wa o vai ia ua tau le tu ua tātou testing station ia te o le tau whaitai tai o testing station le i takanini Great Aurora i takanini o le testing station e tele na matua i tumu lava o nei lava a matu tala noa te i la tolo iai mai le tolu se lau lima sefulu mai le tolu se lau wana i tolu se lau lima sefulu tangata i aso o le aso lava ne te mene nao o le māsisinga e le i yoko i se lau o i Bruce Pullman Park i Papakura ia o lātou lau whamatalanga i weekend te me o le valu se lau tangata sawa tu i laso etas o ana nei o le maki ka ngua kui o na o le lua ta vale lai o al whamatalanga fo si vaenga se me o le lua se lau la fatu ama whai o na whai a lātou test nei ia na mātou tira tilo lea tau le leisi si tu e fōlinga mai o umar to tele o umar to tele o le mea fo le fio e whai test al fo tuanga lava ia al matanga luenga leo lo long sua i le malofa pe fo matanga luenga se fo manolo ia sa mo o le avano tonu lava nei lo to tele nisi o ia i vaenga nei e whai e tātou siaki ma whai ia test ia mo tātou tunu Whaptai tu manu vau. Te tā se e loa i le tūlanga lea na whapen. Lea lava o la ngona i e tangata Pasifika whanau no i taimile nei. I le whapen la ona pe wala la mua ma tau so o ma tangata Pasifika. Ia e maise ia o saunoanga. Mai le matanga luenga le soifu maloloina la tau pula whaatonu lea lava o tau sa o mai lava. O le afo nei active cases, positive cases o tātou sa mua. Mai i le tātou. Ai maise le tātou e ka le sia le i mangele. Lea la pe wa mai ai i le telo o whamtalanga so ona lafo whamtalanga whailonga lanu whamtalanga whailonga tangata whapena i o tātou tangata o le asa awala a yese tu la fono al matanga luenga whapena ona mo li i tangata i olo whaia nei la fonga o la fo se whautuanga mai i la oepito la au o la usunga lo tu mai fo i tono al matanga luenga leo mona i o tātou tangata Pasifika pa mole tuman wau Atai Lorenzo ese le tau am tau punei mana tua o le sila fia tātou tunu sa ia i le vaitaimi sa tātou tala no ai fo. Wa kako loa la sauri wha ai e le o se whapeo a mela o se o se tangata. O wha mai o le ua o so o langi fo i le to te lo tunu ulo iai. O vaenga fo i le na mātou tala no ina le mātou fo i matanga lunga. O lo o whai e se fufanga matanga lunga iai lātou. Le o lo lātou whai a wha matau mo whai o le whai lunga nani o tātou tangata. Sa iai a langa le futua umalisia o fono ai le i tātou tala noa. E mātou te fiso ta i e le kalisia. O iai fufanga lau whai e matanga lunga. Iai lātou leo lo whai a. O le mātou a futuanga whamole mole mo lātou lo whafonga mai. A whai o tau si le fia i lātou lo whai a winga le manuia. Whamole mole whaso ta i e matanga lunga. Tasi o limo le numere whaso ta i ai. Pe tusi fo lalo le manatua la tone ia la tu swa fo le fa ngol Facebook
o ila tau e fiona lato tusi lalo lato suafa ona li putilen tanga longa leo o leo o umon matu talano o iai fuafanga o lo fai ai mana tua ta moaile o se vaenga tato te tusi lima i se kalesia o nisi o tato no aya awar te lo tato tinu tato te no te no le sa tu puta tamba o tato il fama o fa tu wanga lava ia fa mulmule ia tato lango sua mo te fa te fo i le sua fa te nga male kalesia ia o iai fo i la tu nga leon sa ia fo i fa mtanga le manuia ai iai o fa ia fu fa mtanga longa mali o ni fa pe tato tinu se le ka o le iai o le o fa ia fu fa mtanga longa ona mātou te manu le soifua ma sa le mu o se tātou e kalesia ia mai la telo tātou tunu ia mamor si fia tātou tunu ine sa mo lo la ve fama le folo ana vele to te le usi fo le ngata uso wa tangata pa lo yai o initia so se sila mo mo fama o fa tuanga la o tātou te mo le i tulang fa pe puka ko muse o mai fe tātou sia me te ua mau ai o mau tātou whamai ona i lo ni winga whai unis, ne? O lo iel so sa nem tanga lunga le lo tātou tunu letu. Whaptai tu manu wau, o numera na sa moa tasi o lima, e te wheso ta i ele matanga luenga o leo, pe a whai ua e wa aia ni whamatalanga whai, so o na lafo whailonga lanu, whailonga tangata i longa, o wheso ta inga whaona po nei, ia po o whai atu fo i sesi ate o ese whamatalanga, o e lewa maa fo, e ono toi sao mai, i ele wha mai to tono ni sila, le nau sao noa tu manu wau tātou numera, o le tasi o lima, tu manu wau, se ua, e lo misia lava se vai aso ma se manifana pa i tonu tatu community ma le vato ma e alfa la vesa tu la mai i fe fo i otahu ia a leana ma o tatu por kalame le pona po ia le fo ina na fa pa se fa na tonu papa to se fa mole tu monu bau em fa ona isa no ai mai se nganga fo ile fa lo to telo tatu o tu no le nga yo fa ia tau tu monu bau se wo fe fo ngana mo tau pala ai o tau walo ta vali manga alo o tato community ia ona o le sefe i te mil nei em fa ona isa no fa mole tu langa dia ya tai ga sa Lorenzo o le te mil nei ia ele se fa talanga tele fe fa i vai ngale o no fa yesu ngan tanga lunga ai o le fo wanga la vai tanga lunga o tato ti puli o le si fo tonga le ave tato ti fa mole ma tua manisi o tau ainga faio e si la fia o lo iai se la o malo si lo mota po lo lawa ai te si la fia le te tau ona iai fa mole longo mtanga lunga e iai le fo whanga mtanga lunga fo ilia e ma fai ona fa pela vai te balama mtanga lunga e ave se ina ile whana fo ile pete sa mai tonu mtanga lunga e au no masoli ma se mo yang fa so tu la fo ona o le mota inga o le mtanga lunga ia fa mal sia o tatu tangata ina ia ma fai ona au mai eu va pe ke wola ko malfango loka ko ia o va inga na lo iai fai te sila fia le iso la isene e te taune umia se la au malosi e le te tauna e umia se la au malosi fai fo te sila fia o lo walo e le te tauna iai se la au malosi a te ia a o e lo iai fa mun longo tanga longa o va inga ia le tau so e sa ua tele la van fa fita uli va inga ia tau la au malosi o lo ngā lue fo mtanga luenga i au wala e mawhai ona pui ai lato mai le mawhai ona o lato mia pe e o reina fo i whana ni e toi whafoi me tunu mtanga luenga o so tonga la mai mtanga luenga ia lava papale pea Samoa a wale po le vale o lo nei pea iranga mtanga luenga o lo whai lato susuenga i vaenga e fo i whafitau Whaftai tu manu wau, ia o nasa mo o tau whafonga mai, ia se whautuanga mai fo ili tātou matanga luenga o leo. O le simta upu whamon mole tu manu wau i le aso tona i. Sa maliu ai si aulon toto i Panorama Road i Mount Wellington. I se whalawe lawe le driveway, whamon mole si tu au mai lava se whautuanga lango le taimile nei o lewa to o tele tangata o nofu tono lato a inga, ia o to o tele fo i ramata mai ti tono a inga mawhale. Se tau utangia na ia tātou whana uti, pin whaiona mai se whautuanga mai tātou mtanga luenga whamon mole. Whautai Lorenzo o le silea vaenga o lo e pe ma whawhita au ni tunu tātou tunu e me se lava ia
e soifua whanau lai tiwa mau ona ia tauia se whawhengo whia no le whatapala. Mana tua o le whautuanga na vai a mtanga ringa le olo whai i tausanga uma. Whamoro mole, ai e te le I whaola ina tāwali. Siaki mo mo tāwali. Siaki lalo tāwali. Au kako ke pai he vuile le kake pungo lalo Lorenzo. E te tau pea ona siaki. Mana tua o whanau lai. E mawhai au no whi lalo ta me titi lalo tāwali. Mali. O le whautuanga siaki le tāwali. Wala au se si tonu o tātou ai se tangata matua. Suma I whafo. Ai mese la vai tātou lo ita mai ki ona iele teimi. E o foi au I lo ainga. E ile teimi e whaole le ka vale whalongo maruta me titi wola ka vale. Sau lo la koe whafo ai le lo mai e nisi o lo ainga. O lau mata whai yoi. O e lea le ave tā vale. O e foi le pasisi. Anu lisi whafo e kua kilo whale lei sila. Ma wa ai po wha mauti noa. Whaasolo muli tā vale whafo male drago isa ia kilia. Ia ona malanga I se lola ia le o le sile me lo mauai o le faola ta vale oso pasol muli doa ai le ma se tilo fo le matoi siaki o le si vai o le sona o mialo va pensi ho le tembital se mentra vai e o foi nei te o investing e tono lai nga sa o so ka vale so fa alu ta tu ta o le fautuanga fale mula no le ta vale mali trovai e fuola wale si taimi e anu ta vale ata mo merta me di tiluma o tu fai o sa ke le ko ka fi fai si tu ai o le fautuanga foi la Samoa ia fa mo mo le ai si stanga ta matu tonu ta to fale o mota por nawa fai stu me fa so me siaki fa le ia ta to trovoi au e fa solo mulia pe o lo avia fu ta mali fa fo mo trovoi ma mo se fu Rito, talo fai le anu tato por fo le tunu. Io tu manu va fesile mo muri fa mo na vele sanga le mu health and safety lava yo tato what no o ia ni mata upu fa to ai tu I lo office tu sai fo I mane le usta ia tangata sa ma ba covid a me se lava tu langa le ia ola nga ia ku I supermarket mo fo fa tele ia e lo fa ia ni ala to mask ma e lo tau sia fo ia tu la fo no tu na mai e ma tu langa fa la fa ta singa to tele mana tu le fa sai la lo level 4 ia wo atu ni mta ku fa pe tato office Pastai menso mana tu o tembi nei o melo el mtanga luna o ka wa pese ki ma como vai nga le o le tala noa ma fautuina ma o ina tato tunu ono le mafu anga wa o elo stai mo mone tato le mo fo ai ono bua o le wa ato le vai aso o ba tu fautuanga o ia ni se lato ma to tele ni se lato o mato aveina ia sala tu se lau tala ono le usita ia leo vainga yo inga o le vainga mo ia o le ingi mask o le fai paki mana tua sai ai se tasi o fa fita au de na tupu tala tua na fi ile o tu le vo I le inga le fai paki me fi mi se le ia le lana tupu fa fita au le na no kai dai fo ila to o lo ia sala o lo ave ia inisi o la to lo vala mai mai fa tai tato tunu o lo vala mai ia e kale sia o lo fu ala to maftanga o le fautuanga ia Samoa e le to e fo intanga nuenga to lo fo lo mutu male mana ne fa film fa fa tato tunu o la sunga fa fa ngainga o tai o le kale sia po sa o le ainga fa yo le ai solia tu la fo o le amo le la o tu la fo le tu sai mai ai ngai tau na fai o lo yeni se o la to lo vala mai e yeni se o le fa no lo le ka fa pe fe se maftanga ani si o le kale sia mo ftanga tsalo ia o le fautuanga fa yo ma fa fa le vanga le to fa tino ina o le si va enga o lo fa tu ia o tai ai va ngai o so le ngatu la fo no me so lo ma to va ia o le misi la vale aso I lungo o tato au wala ile so ona o tato ta vali o nei le tai au le ano ta fine ta vale se lau ono sul kilometer li tu la o le fesili ai se Samoa ele fa pe o kili al motowi o nga ono la wa sa po la sa ko la wa ona lua fai wa e tu wai le ngadwe au e tena tinati o le sa wale na mawai ni si o ta vale ni le tai au fa pe fo ia na nafi ia ele o se sa te tau na lu o motowi mo kilia tato au wala
ia ai le whaapele o ma vea mawai ngola e so na alua i nunga tātou wala. Ro whautuanga hoi lai ar tātou tunu whamon muli. A whai o iei nisi o tātou to auro whai paki. Wala unu tanga lu. E le mwhai ona to e no fofo ni matanga lu. Ai o la watu e whai se fofo ngai a inga ia mai la tō lo whai ele vai. O le whautuanga na. Ma mole atu lenga ngol va ftai tu manu vao langa ole e ma ua tatu por kalama lo ia ili se fono tanga lo so o ia mai alta fatal noanga ai se foi le matango fiel fa fonga kul tatu watu no ia ila usunga walanga o ele te tono lo official leo e tu sa o mai lava nei li poti ia manai fautuanga ia wa foi no fosile fiel tatu watu no ia ile tulanga tatu la fono ai mai se lo sanga le muito tono ainga ma mole atu lenga ngol fa ftai tele lava tu manu vao ma o se fa popongo ta fa ta no ngai sa sol vai so fo ia fa manu ia tele lava le tu i fea uma tu to fea ngai fa tai lava ila sunga Lorenzo Polato fa fo le tu la fiafi fa tai Samuel fa anga mo fa fita uli fa fo sei po tupu tasi o ta tu numero fa mole wala wina tasi o lima pe a fa yonisi o fa fita uli o umono tupu ai e te fieli potina tanga lunga o nisi fo vai nga vesinga ainga wala au tasi ina ia va atu ia so sana mtanga lo ana nei tu la fa tai tele la mo no fa au o ia fo ile tu o tu store nei aso ia no fa tu fa tai la ia fa so foi ia na sa mo ua fa fonga ile fa tala noanga male sunga ile malo acting sergeant Pacific liaison coordinator for Auckland City District e se matango fio lo sa no mai fo ia le sunga ile malo wa o ia tonu la valea o leo lo fa pena o nei tonu lo ofisa ia o tangata fo ile tau ona ta ile tato por kalame ia wa fo intala la tamai man nei lipoti ia o nei fautuanga fo a wa lava le health and safety to tonu the community o lo fa pena o no to wa mawai ia mo tato no fo ai ina o se e ma le mai lava le taimi to e se fulu 5 minute ona tale o le tu la fa la ngol tato por kalame e umare fa o ia ilan manatu o la tato se e faisina tato musika en feo ta mai sin tato pese foi ngale si to e tato ma fo ngai sa moa a wala ka mi nge lo nge ke fo foi ko wala ka vale so le o le ma fuanga o fai ko sia ka ko wa mi to no ta vale e le ma fai ona fai se por kala mi to no le fale le pisa o ka mai o le ala papia e si le maior ka ko por kala me ko pe ko ir ka vale a nge o ke va ya ku fo mana yo sulu maior la kai mila nge wa maka onga kusa la vela saka mapa wo ngale marka isia masinga mo ho ina ngala ku mai fo ngale e ngai ai nge la ku le ka fa ku fo ngale lu malaela o ku o fo ngale ya ka ku fa fula ngi le fia ya o singa o malo le boli o i foro ma ku ai pu lu ala ko ai pu lu ala moli ya fo ngale le la ka ku pesele Momoli ai o mafau aku sa leke I vero mafau ni malo wanga yo sa mo hello I'll be right back Rafael
Welcome back to the Pacific Health Talanoa Ilinea. So Lulu, 25th of August 2021. The time is 12 minutes to 4. Bye. Koi 40 mai la. Koi return mai la pe koi come back mai ya ma phong ya nga visa mo. O nga ke ma ngele uso. Anyways, yo tato updates. Yesterday to say for imatala la mai COVID is fluiva ya mai le minister so for maloloina le nga ilea. Ole, not the Minister of Social Maloloina, the Minister of COVID-19 Response, le songa ya Chris Hipkins, pa fo ila le polifatono le mtanga luenga ya Dr. Ashley Bloomfield fa mai ai 62 new cases in the community today. Ono se forma le lua 62. Ono se full lua ia ila to lo fa pena na maua ile so il fa mai I to tonu o le community. E tasi il tato keisa maua I manage isolation ia po border case. Stangata le sa fa pena ona malanga mai fafo ia le fato a maua ile so ola fo ia maua ia il fa mai. Mantuana na se lau fa se forma le vadu. Se lau fa vadu. Fa popola ia I maleono lua lea. Ona mawila io le lua se lau se fulu 210 active positive cases in the community. Te tonu lava ia the community lau talanoa tuai. Lua se lau se fulu ia la whainga o tangata lo fa pena ona maua I le wha mai ia talu mai lava le aso lua o le vai aso le na tua nai ke iau o mai lava I le nei aso lulu. Se lau iwa valu o lo fa nei au kilani 198 of those positive cases are from Auckland and 12 of them are from Wellington. Ai pela mo le sa mau o tātou por kalame ai ri amataina le asore nei. Ai ele case lau mau mai I Warkworth. Ia, e wha mauti noa this time ana nei longo le tātou Facebook al Pacific Health Talanoa I le case le na ua maua I nai Warkworth. Se fulu lua o ila tau ia lo maua le wha mai ia lo wha tau to lia I to tono mau tanga sengase po wha mai ia ono tong fitinga luno winga o ila tau ia ua tu ngā ia po ua tinga ina ia ono o le siama o le COVID fluiva o lo maua I ila tau le aso lava ia na nafi lima se fulu to I te tia lima se fulu afi. Nearly 50,000 tests were done yesterday. Oh God. What a great response from our people. Ai valu se fulu afi. O no wingo le numera. This is a record number. Valu se fulu afi ia tui pui sa fa pena ona fai ile aso na nafi compare tula ile aso for radio vai aso len to nai. Le lima se fulu afi. Ia melasto nai 56 or 54,000. Au lea la ua valu se fulu afi ia tu ia sa fai ile aso na nafi. Ia mana tua a fai ele tui pui ai te mana o fai sau booking mo le tui mo oe malau ainga. Mana tua le watala mai lava noa mo whanau ia po tamai ti lalo se fulu tau sanga anga I lunga. You know, from 12 years old plus o ila tau mana ua eligible ia po wanga va ai fai tui pui e te vili le numera nei mo tangata Pasifika o le o valu se lau lua tasi lua tasi o valu se lau lua tasi lua tasi tatu numera na mo tangata Pasifika e te feso tai ai e fai ese booking mo oe male ainga ona tatou se ela ia Hawke's Bay e se fo ia mamole atu fa maloi ina yo tatou uso fo lo fa pena o nga lulu e mai tono Hawke's Bay ia maso se va nga la voni sila tangata Pasifika o lo o nga lulu I tono no fuanga fa pitolo fa ye siaki ia mano fuanga fa pitolo fa ye tu COVID fuluiva pa malo la nga lulu e malo le tau atu no ai Hawke's Bay la vai o nei o le so le sa fa tau no ai ele lato vaccination drive COVID vaccination drive kama foi le na lo watu la vai lauta vale tono lo toa ia e fai lava tono lauta vale le tu e tele anga I fafo e se foi mana ia o na nei la sa fa tau no ina ele lato fa moi lea I King's House in ai fia foi Napier o la sa fa raile la so luas full fitu tu talatu tai au mai le iva ila for fa e fai ai ina lato vaccination drive I flex mia ile Cook Islands Community Hall Swansea Road flex mia o na lato mai na male numera le na e te feso tai ai o le olua fitu lua o iva lima o no fa o lua fitu lua o iva lima o no fa
Pea whai e te whia so ta I monisi whamtalanga. But you must book an appointment. You must book an appointment. Ile upenga te whailangi o le www.bookmyvaccine.covid19.health.nz in whaiuna tu sila ni ili tātou Facebook ale Pacific Health Talanoa nai tuina tu ili tātou upenga te whailangi le nā. O la sto nai whaila e toi whai ai ela lātou vaccination drive e flex mia lava. Mai le tūla iwa I le tai au I le tasi la uli I tō Tara Health o lo ilunga I nai Canovon Drive flex mia. Ya, e te whiso tai lava la I numera nau tu atu lunga o tātou live. Ya, wa I ale no fosile fia I o tātou atu. No, tātou se mai lava nei Auckland South Auckland. O lea fo I ua organize e nisi fo I, ya, o na matanga luenga so fo maloloina. Se COVID-19 vaccination drive. Mo tātou nei I South Auckland. I lea so, amata mai lea so mua o se tema, tusa lea o lea so lulu. Next Wednesday, the 1st of September, anga I lea so wha. Tusa lea so lulu, anga I lea so wha o se tema. Ilwa ia so fo. E te talai I le tātou COVID-19 vaccination drive. I le tua tusile nei, o le se 5 Robertson Road, Mangili. Tusa I le il falsa tele le fo le kalesia au pa ia o aso nga tai po le lotu po le kalesia mamona I lunga Robertson Road ai ta tau fo na fai sau booking ia pe ona fai lo atu o le tatou penga te failangi o le book my vaccine.covid19.health.nz e te mauai I le tele o whamatalanga ia ma whapena ona fai ia se booking mo o e male ainga manatu. Paula mana tātou updates ua o manatu atu nā atu ia ile nei fo'i I tu la ia whatalo whātu le tofine ia li ia whapea fo'i ia le tō tele I o le tātou atu nuu leo lo whapena o na mafuta mai lunga le tātou porkalame o le whautuanga muli lava le tātou porkalame Samoa langa usala ngona lava lo ti nga ina ua maua tala fo ngai le mau fa matalanga ia sa fai mai tanga Pasifika matua I ia uia u fa le wina ia tala ia ona u fa pe ai le ola ela nga ole don't raise apology le sa fai ole fo wa mata ona to ya nga tu sa wa vea le o mai fa ma ini sila ma le lockdown level 4 le wita to pe ia wa to ya nga mai ia fa upunga fai lunga tangata ia ai mai se lava o le la mua ma le tau so o Pasifika I nei media release ma nei media press conference ma nei press release fai obviously se ua le facility as a journalist fa pia e ma faila ona identify mai le ethnicity o tangata le I North Shore ia ai o le taimile nei o le whautuanga tātou porkalame aua tātou te toi te paitua tātou whapena o na ngā lulu e whatasi ia whaale atu lea lofa ilisi ma whapena o na be kind and stay safe aua tātou te popole ia e sena mana I o le mawhataloanga ma le songa ia Vincent I le asona nafi ai mai Vincent tu pea ia tangata ma lātou whamtalanga le whai mai paitalia le atua. So God knows everything and He's watching and He is protecting us. Aua tātou te popole o le numera le nai te whesota iai. Pe a whai lava e whai atu lava se tasi. If anyone says something really offensive or something racist to you, contact 105. Call 105 and speak to one of the police officers ma e whai iai. A mai sao lava sta vale loka kangakarea. Wa le manuia tele ia na whamtalanga. Or if you come across any racist comments on Facebook, social media, report it to the police and call 105. I see for emergency, yeah, tatu numera na, tas 111, ya male 105, male numera, pa yela booking mo, oi male ainga, over se lau, luatasi, tasi lua, 0800 21 12 21. Fatalo fatu. Yeah, ila tau malava. Shout out to all the frontline workers, all the essential workers. I may say lava neuta tu tangata kalo fai. You know, in supermarkets, Pack and Save, Countdown, New World, totele yo na yuta tu tangata Pasifika. They put their lives, you know, they risk their lives to serve us and to serve the wider community. Take my hat off to you guys, but
please stay safe. Stay strong. O tātou por kalame nā mo nei aso. And that is our Pacific Health Talanoa with Lorenzo. I le nei aso lulu manuia tele lava o tau Samoa. So you can now take your mawhaupaunga back to Samoa. Talo whai. Tuli tau mai le tau taihai. At 5:30 ma le sunga ia asiata pio vauliko. Ia man whapoponga tele your latest update tal tamaloa. Ia mo terminei. God bless you. See you on Friday. Mwah. Squad, baby. Rex, J. Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in, no te pai, to quiero say.